ubushobozi bwiwe bwinshi mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo muhagarare ntibuzirwa nabwo bugunge wa mubi. Ibisigaye muremesherezwe mu Mwami Yesu no mu bushobozi bwiwe bwinshi mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo muhagarare ntibuzirwa nabwo bugunge tunigana nimwe mumbi z'ahantu ho mu karere kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso tunigana nimwe mumbi z'ahantu ho mu karere. Nuko mwambare ibirwanishwa byose by'Imana itanga kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi w'amateka, nimuze mutsindwe n'urubanza. Nuko mwambare ibigwanishwa byose by'Imana itanga kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi w'amateka, nimuze mutsindwe n'urubanza. Iwe Yesu we dushikayo twihanganye twihangane cyane bene mama, dushike kwa data twihangane cyane bene mama iyo nuko mube maso nimujye mu mushamabi nimupfa wakayombekere muby'iyi si. Iyi si igiye gushirana n'ibyayo nshuti kandi ukurangamize Yesu jyanwe nawe. Nuko mube maso nimujye mu mushamabi nimupfa wakayombekere muby'iyi si. Iyi si igiye gushirana n'ibyayo nshuti kandi ukurangamize Yesu jyanwe nawe. Nuko mwambare ibirwanishwa byose by'Imana itanga kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi w'amateka, nimuze mutsindwe n'urubanza. Nuko mwambare ibirwanishwa byose by'Imana itanga kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi w'amateka, nimuze mutsindwe n'urubanza. ariko bene data ndababwire ku isi hari intambara, hari ibigora byinshi bene mama, bisaba kwihangana cyane kugira ngo dushike kwa data. Iwe Yesu we dushikeyo twihangane cyane bene mama, dushike kwa data twihangane cyane bene mama iyo nuko mube maso nimujye mu mushamabi
kuranga